Mama ngala Duduza Ndebele. Mama ngalelwa Wellington Dungeni. Istatement ithi Duduza Ndebele ngimangalela Wellington Dungeni ngodaba lokuthuma umalumakhe uTimothy Mlozi ethi usefuna umntanakhe mina ngikwazi ukuba umntwana ngomfowethu. Wellington Dungeni uthe khona uTimothy Mlozi umalume angimthumanga kodwa ngambikela ukuba ngenza icala ngangena endlini yomfowethu. That's okay. Sukuma Tuli. Uzwile statement esibhalwe. Yeah. Uthi Hayi engikutshoyo ukuthi khona umalume angithumanga kodwa ngambikela ukuthi ngenza icala ngokungena endlini yomfowethu 20 years ago. unyaka emngaki? More than 20 years. Wazala umntwana. Hayi okomntwana angikwazi. Kathanda ukuthi wena uthi wenza icala. Ngithi Wangena endlini kamfowini. Wazala phe. hayi engikwazi ukuthi khona ngangena kodwa komntwana ukuthi ngenza umntwana kumbe akulamntwana hayi khona pha. Kathi wena ukwenza ukuthi wena umkhethekhethe kuyini? Kuyini ukwenza ukuthi wena umkhethekhethe? Wena mina ngangena umfazi womfowethu after 25 years ngihle ngithi wena. Ngihle ngithi ngitshela umfowethu ukuthi ngangene endlini yakhe. Wena Saka lapha ngimbuze. Sakona nxa wawutshela umalume kumtshela usuthi ufuna ukuyabhadala. Ngathi into ezakela sasisekufeni. So ngezwa Yiko phela usufuna ukuyabhadala usithi amfowethu wemalume jona bana ngenza icala. Antu uyasho ukuthi wenza icala. yanyavuma ukuthi ngenze icala. So ufuna ukuyabhadala phe. Yeah, yonke into. Uyazibophisa yena. Sukuma Duduza. Uyazi ukuthi uthini indoda? Yeah, ngiyesho. Wena uthi umntwana ngowakho. So how do you prove it? Omalume wabathumayo wapi? Uba mahile bukhona. Mdala ungamdala. Sukumani mdala bijana. Ngiyawazi ubuhlungu bona likhuluma ngihlezi mdala. Before we proceed indaba lenzima. Before we proceed and have judgment is there. Inzima. Mina I'm not happy nani. Mina mdala. Uthi lithunywe ngumapheka. Uthi ayitshela lini ukuthi ebantwaneni babafowenu umapheka wangena umfazi umntana umfowenu. Dala nxa imuli le ifuna ukuyidivide. Hlala liyidivide lesazi ukuthi labo ngabangaphi but angikholwa ukuthi even obaba beni bakwenza into bakwakwalisa ngoba bekwazi ukuthi laba abantwana belokuzeni bemuzi munye. Koloko wethu hayi umdala ophambanisa. Uphambanisa ne. Bonke umdala umchilo la. Aphambanisa umdala umchilo umuntu omdala. Handi uJafet wazala umchilo. Handi athunywe ngumapheka. Lina indaba lithatha aba emyimoli so lilaluza so. Ikulaluza imoli lokho. Lokho wena lokuze noma ikulaluza imoli lokho cousin lokho. Okwenza ngumapheka lokho. I don't think it's worth it. We are people. Lo siyamcharge no. Have fine. Akho lokudlala. Lokho umntwana lo zifuna umhambisa kuDene isembona yena uyozabhadala. Sibona ukuthi ngowakhe kumbe akasiyapha saqhaza imbhadalisi. Boza umncedisi. Is as good as utshela mina. Utshela mina phe. Ukuthi wena ndiyuna ngazala lo mfazi wakho. Mina phela andi umfowethu wafa wangena umfazi womfowethu. Wena Mathuli. Wawaza tawulo. Terera Mathuli. Sumoya. Mfana warukonayo. Uyu. Mwana wabathethe bangwini. Right uyu warukonayo. Mkoma wangu lisapho. Mwana wabamkhulu wangwini mkoma wababa wangu. Uyu mdala warukona ari pakhona. Ubutsuku mnakuyo. Ndi baba wangu mkoma wababa wangu. Ndiye akathumwa letsotsile. Mdala akathuma kunana umdala mahlawulunga. Kunevama futhi munungune bebaba. Kutendaye munoza vana sekuri kuti
inini ndakapinda mumba mavo ndikazvara mwana zvinoita after 25 years ameno ngani apa ari kutuma vana baba vangu inini vari kutumwa kotumwa futi naatezvara ava because vatootezvara ka because my own brother vakazvara mwana andika kokoko andika atezvara futi vatumwa votuma nomen uyu a very innocent figure toda tomuchaja mombe kutumwa ikukuya chete andinoona patine nachero uyu mufana ndiye akudivhaita family because dai akanga ane mhosva dzake dzaiona kuti akadziita aifana kudzivanza wotsvaga kuti dzingapindika sei but then house it's okay hlala phansi mapheka loko mdala bemfuna ukuthi nje likubona ukuthi withina uyabhida we don't like to mix things lina ngabadala bethu Weston angezi ukuthi wena ugulile every time Weston if he hears you are not well he phones me ndothi umdala okuyagula noma zikasizama ifoni yenu handi lina liyakwazi mdala asifuna ukuthi kusasa abantwana babafoni bali point lo wife uzame yedwa lo labantu bangiwo abakudungeni onomeni la bayesaba le bayakwazi ukuthi hotspot because ungabona umuntu engene siyazala umntwana lo mzawo wakho nomeni you know ikuganga lokho yes madala yeah mina ngimele ngikhulume yeah mina ngabona abantu abamele kumani bengasahlali kuhle sebehlabana ngathi bangahlabana lo umntanami lo kanye unina wakhe mhlani ngichadayo ngaphiwa ngamondla waze waqeda isikole onina walumntwana akekho ngidala ofuza ukwenza wenze kuhle wena ukhuluma jayele kuzala wena ukuzala wena ukhuluma jayele wena ofowa noma umntwana lo yena lo mntu umntana wakho nathi ngwethu phela ngoba thina sizinzalo yakho wena wofuza uqala ubuye la ekota yakho kumbe komahlawula ubiza abantu andi akona ukuthunya ukuthi ga unofuza ubiza abantu kule ndawo izwayo ngasese ukuyithi ga khathe usuhle kwanjengisenye ikhala so bozona uthe umntana wakho ukuthi uthi mina somntana wakho kanye ngoba sifuze sibuzane phela alright wena ufuna lo ongela gazi lakho ukwedlula olegazi lakho iko yini ukuchola sikwelelane kona kuba mina amvuzanga ngihleke kusasa nje kwa I can get compromise with family ifamily le yako Ndebele i very supreme ngayila I can't awakhona abakona vele ikubona vele sibambene noma lakathesi vele asitshintshiswa ngomapheka wena ovuza ukwenza imdala ekoko lo noma ukuthuma omunye umuntu woluqatsha uthombe omunye umuntu anti thina sesiya ukuthi mdala kule ndaba enje ngapha buya egogo andi buya siyihlalele phansi sesixoxisana manje sesibona ukuthi how best can we solve it because ngabe yala kuwe ngabe yala kuwe uyabona manje mntanami ngithi ngifakele ibridge mina phathi ibridge lakho lelifaka ngifuna ukhaphe kuhle ufakele ubaba ibridge umfaka ibridge njani mntana anti bensaya phambili alright kumele ukuthi wayidle konke ukuze ngemukele umzulu alright laphana mina ngangadingi ukuthi le indaba yefamily yonke ngesiyalungisisa lo mama uthi abantwana bonile umntwana lo onile asimchaye sibizana athi mchayele egumeni alright yikho engengilakho ukuthi achayele egumeni la umntwana mbonile la ongasayikwenziwe emkithi koNdebele kachayiwe ngamlanda umntwana lo ngathi abantu bawuthuke ngabe baphuma phandle maphane yabiza manje phuma la Kachana le kachana. Uyabona ulweke njani? Uyabona mdala. Lapha sisedala. Ubabona umama lo ngoManchester. La ngoManchester amabili la. Weston.
uyabona isekret ekhona la umdala wayefuza angayiphathi indaba le ayiprivatize ngoba kade silaba bayakhuluma basebenzisa yena ezethu liyakwazile ukuthi umalokazana singambiza la uyakwanisa ukuwala ukuthi mina ngenzange ngithini ngikwenze uyakwala bona besebezichayele kithi na andiyabona ikube mina benzithi bekufuze kube nomnye umuntu ongayisini lena umntwana lo noma ngayichawa ruswazi andi achaya ruswazi ngoba kade sile ukubuya kuphela kithi so singakhuluma okuningi singamtshela ichaja ngesifuna inkomo okuningi sizakudingisisa ukubuya kuphela kwakhe kithi sifuna inkomo khona siyakhuluma okunye later hayi phela inkomo le ngiyoswazi la asikakhuluma ngomacala ngoba umntwana nona sizafuna ukuyamhambisa ku-DNA sikamhambisa ku-DNA sesibona ungakudungeni ngoba umama wakho nathi lezi ukuthi umama wakho nawakuzwa alimambuzana ndini sambuza wala Ushithina wamithisa bani? sakusho ukuthi unozala lobani wangena kubani kodwa ntini umuntu uvumile wena umfazi uzala Thina vele umntwana ukukhulumela. Bakuthini? naye mathuli iwa mana muna lozali mana ndiwani ndiyani naye mzukulu kana mai vachiramba kuti mwana uyu inini ndamuita nemurume zofamba sei handi unoona manje ndo pati kutaura ka because uyu ari kuti ndakapinda mukadzi wenyu handika mukoma wadu isu akafa handika vasara tisu takufanira kuchiona kuti mukoma akabirwa here kana kuti kwete isusu tikananikira tikaramba handika tikamuramba kana tikamubvuma mai vacho vachimuramba chokwadi hachibudi tofanira kutora uyu nemwana wacho kudhene mari dzasachibuda takuza kuti foshuwa akaba takubhadharisa munhu tapedza handiyiko ino ati but lapa sifuna ukuthi kade sifuna umbhadharisa inkomo lapha siyamchaya kuphela ngoswazi asazi ukuthi uzela lithini Lula kakhulu la ngesikhundla sethu. Isikhundla sethu sikhulu nduna. Sike senza umbuthano lo suspend izimali zethu ade somnomuntu osuke harari kuya sokuthi isikhalazo ukuthi esincedise kulapho madoda umuntu otshonjile liyazilaluza hayi sicela liyazilaluza hayi sela sizakubona khona sizakubona buza fire mina umdala ngifuna ukumbisela isikhundla sakhe akudambise after ayisuwa ifanele ukuthunywa ikokono esikutshoyo yikho sizamisela after kathesi wavuma ukuthiwa isigangi sigangi-ke wavuma yena ayisiyo isikhundla laso ayisiso ugangi yena ngoba ukuze akhokhela isigangi sizegange emzini wakhe yena utsho hayi umdala uright umdala zwisisa umdala watshelwa umdala wayengathiwanga yena abuye but wayedinga indlela yekuthi ungalungiseka njani uze wakhuluma laphana kade ngemise khona handi yikho lapha cace khona ukuthi ngabona ukuthi kuza kwalempi ngathi mana ngigijime ngithini ngupolisi angiyabona yiko khonapha handi khonapha kuphela yikho lapha clarify khona mina lami ngakuzwisisa yikho nhle ngabaxotsha lapha hayi madoda sisathe kimi hayi asenze okwesibili alright zwanini ngiphili lwana ngangikhuluma inye language nothi yena nguyumasalali lo fire lofile fire ayithunywa fire ubuhle bakhona phela kela uze phela ubuhle bakhona handi khathesi sikhuluma la sonke sikhona la sikhona of course ungabafana ukuthi kwakundaba enkulu akukho abafana bakwasporo ngala bakho
but ethwa interim family ikhona la yomdala ekhona thina akafuzanga sesabe umdala nxa khona bakwaphamaniseni andi let's set that aside andi akula amashona athi Mateya akumakumbuthethe kana mrumo wale kwaMateya bathi athola ngamaTeya andi nina yena mandebele izigwenqa zezansi andi izo zona ezizigwenqa andi esesithi nayi eke nani silungisise lezo zigwenqa into yethu ithini ibalulekile lo sesimchanga ngoswazi sesiqeda lina lo asiyambonela iplan yokubuyela ngula problem sesiyadinga iDNA yekuthi umntwana olwana ngwanga sesiqeda noma nini sala but ifuna uba kwazi ukuthi abantu sebebuyile but iDNA sekuyidinga so laba bangabuya lapha lokuze nisathule thina sesichako lapha sesichako lapha umdala wenze kuhle sesivezele into la danti wayijela haba wala wayifihla la ukuthi sidinga abantwana babantu into engiyizondile ukuze nabafana babe ngomgcilo kalezi umntwana kulo mntana esamzana ngalo kaJavile anhlanga noma sene bona phinde babuyela yena andiyabona ukuthi into zakuna uyabona ngesiso manje ngubabazana babisi fani yes resident nambona ngani bakwendebele singaxatshaniswa ngumzukulu ugange kumfowethu yebata keribone manje keribone secret ekunande umfana lo sesimchaya ngozwana khona sizakuthanda nje noma lesosingabuyi sesikalela khona yena manje isithuthi uyaphela wesibani okuyiko khona ko engala ke umntwana uyakuthi hali wena Jason uma phandle ukuhlohli asokorkoza yena amapolisa ngiyangisa abantu abanje next time la ngizahlala phandle right Dungeni mbani uchairman wena umdala kini mbani nguwe yabona Dungeni lini problem yena lithi banguhlanganisa indaba thina umcilo athandanga lapha ngoba liza senza abantu abadelelayo uyabona Dungeni wena Dungeni ingenza so wathi izakwenza ukuthi indaba yenu ingame kakuhle kuhle wena awukwazi Dungeni ukuthi uJafet wazana umntwana omcilo kanti manje umcilo uyangena njani endabeni le andiyabona ukuthi you are mixing things umcilo ungene ngobuhlobo bakhe kuyafanana but wakati esilapha umcilo recuse yourself kuyafana ungazihlala phandle bakutshele later ungaba ngcono ngoba into yabona evini kophumeni kweni lapha kunamama issues akhona alomntana ethi khona ngani futhi okumcilo khona amanye sephuma khona so hayi uba umcilo kahlala hayi hlala phandle moyo mbijana siza kubiza sorry mdala sir hayi but andiswalo boys Dungeni umfana lo gangile indaba yakho sivile siwina inkomo lapha lembuzi ezimbili then we proceed sikufuna mhla ka 26 July la komo lembuzi ezimbili then we proceed sibonile umdala ukuthi umdala yena njengomuntu watshela istory thina njengemuntu ubuzo watshela istory wathatha umfowabo wathatha abafowethu indaba yakho le very right ukuthi kuye nge-channel yayo thina sesibona so inkomo lembuzi ezimbili mhla ka 26 sesiyaqalela kunapha sesiyamtshela okunye ngokwenza sayina labana so yes ufuna ukukhuluma Sukumo bema mfowethu. Akayena kasayina sayina lapho wena sayina
maphego yahlupha wahlupha MDC wahlupha hlupha labafazi babafuni uhamba ukhangela isabathe ngiyahlupha everywhere hayi abantu Lesithi inkomo lembuzi ezimbili. Singezi hayi lolo luswazi phela luswazi vele ungena umfazi womuntu kule charge yakho akunye kuzabuya phela ani lapha sikhuluma ngakho nokho uthena usazisile phela ngase sibuya lapha sebesathunisana. zisathonisana kuthini kanti sesiqedelene Ikwemvukwane. asingaqedelani phela uswazi luma nje uswazi lina kuyahlala wazi wona ususitshele yena wona ulande thina ususitshela Hayi. awumuzwanga omunye wakho evuma usondliwe tsele ndliwe kudala ama-events thungeni bidliwe kudala ama-events next sikelala abanye wena uyabamhla 26 lento lezi sikelala abanye uma nxa lifuna ukuhlala kwazulu sithonise sonke it's okay ndilalela abanye bizana abanye Holanda. Victoria Chipanga.